Kini kedai kedua dasyan Meghalaya bani pedang sengobai pi baru syakatup kubur metaga jamin. Syuaban pai syaki kubur ki babniak ini pet syua yaki mat berkongsan. Pelad Menteri Rangba Gejala ukon ratki sangma yaki electric bus hapok ka PME bus sewa skim. Inskem unong yalam ka United Democratic Party upa Kermenshila ya kejinya teli ka MDA Hashwa ka election Raja Sabha. Kangkerdat ke Gari Hills Autonomous District Council ya ki dukan hatura ki batrekam claim ki trading license. Poi ka Zujila Tunnel Project Shah Umamer Bukongsan Kasurok kaban penyajan yang ke Kashmir Badmada. Bad job ke Spain, France, bad Netherlands ia gijingan lekai penkreat bakado Hashwa jong kelempung FIFA World Cup arajar agunggi. Mentang ini Hashwa syaki kubur na gejala. Menteri Rangba Gejala ukon rat ki sangma henegasi ula pelait yaki electric bus Hashilong hapo ka PME bus sewa skim. Kabalong kadak jang kecing jam syakurukom lait rukom wan kabakhuat bat kabane na kabenta ki pait ba ha Gejala. Ya gani ke program kabala penlong da ketenat penroisor ha tarakar kawanra iki bos ki bakat kum kacuk bamenta bat ki basuk ban pendon kam ha kaba kin penduna ya kijing penmi ya kal airbi bat kan penklain ya kalet kawan ha ki jakasor haba ajing kren ha gani kesni u sangma ula ong ba kani kesin jam ka penpau ya kijing ele ka sorkar ban penne ya kamariang bat kan wanra ya karoi kapar. Kiwai pat ki hek sarkar ki bakentub ya u Chief Secretary u Dr. Shakil P. Ahmed, bad u Commissioner bad Secretary u Dr. Vijay Kumar D. Kilaya donlang hagani ke program. We have launched 3 electric buses and we will be launching another 47 very soon. And this will be a very strong network of public transportation throughout the city and also to the peripheries. Number 2 is that the entire system of running public service and the public transportation has changed with this new buses being implemented, where it's not about the profit making by selling tickets for the buses or the operator, but the government is paying them and ensuring that the services are on a timely basis, regular and reliable service, so that every 15 minutes or 30 minutes, whether there's a passenger or not, the bus will move and passengers will know exactly when the next bus will come. So that is the kind of model that we are implementing. Number 3, we are also encouraging our citizens to start transiting into e-vehicles, and that is something that we've been trying to push. As you're aware, that the registration and the taxes on vehicles which are electric is 0, and that there'll be no registration, nothing. There is of course one notification which was there for last 3 years, which automatically expired. We are renewing it next week in the cabinet. Unong yalam jong ka United Democratic Party uba Kermenshila henen kasi ula ong baki sengsen rop jong ka Meghalaya Democratic Alliance kiyatali lang ha kajing penkre na kabenta ka election Raja Sabha kaban salong. Uba shila ula pensyai ba karai banyatre lang ha kajing jiet ya uwei ukertong mon lang ka penpau ya kajing klan bat kajing yatali jongka. Haba pai pat cha ke election Lok Sabha uba shela ula penpau ya kajing sngows kem ha kajing klan jong ka UDP da ka ba ong ba kajing job kalong ka batikna lada ki nong tre ka seng ki beteng ban preshitam ya ki benta jongki. All the party they are, of course, if you are not sure about this, so filing a candidate is not needed also. Just we from the party, we are sure and we have to work hard. Yes, no doubt. As of now, we have seen all the party are doing the best they can for their own candidate. We are also doing the same. So it's just that our people need to trust us, because there will be a time that we'll get a chance to come and then seek for their support. But our people, they are very kind and
I believe that being a representative from my constituency, one thing I can make sure that I will do the best in my constituency, number one. And after that, I believe my people, those who, of course, I'll have few supporters outside my constituency too. I would love to seek and then seek for their support so that our candidate will come into, will win this election. Menteri Sarkar Ubarim Uba Kermenshela Hinin Kasi Ulaong Bakuru Komti Doyong Open Kas Kamlong Kabayahab na kabenta ka East Chanta Hills nakadaw ka Jinglong Pair Jong Kamariang Saudong bat ka Jinglong Jingman ha ka Jingti Doyong. Uba sila ulabatay ba wat lada karukomti Doyong Open Kas katrekam hakiwaypat kibenta Jong Gajala kamyahapat na kabenta ka East Chanta Hills. Ulapen pau balapen kre ya gajing aijing mud ban Aisha Menteri rangba gajala kaban terwa ban wanra da kawaypat karukom ti Doyong kenang ban lain na gajing pendon kam dagi rat hole bat Open Kas. Uba sila ulapen pau ya gajing kermen ba karukom ti betamai kanla ban wanra biang ya kalat kaban next cam ban lain na gajing haki kam ti Doyong ha kathan. Oh, there's a fund they call it MEPRF, which was collected from the coal. So that money can be utilized for reclamation. So this money has been spent in few areas and few proposal has been sent to the authorities to do the needful as a pilot project. So I don't know yet what will be the outcome of that proposal, but if that is success, and then especially those mines where we feel that it will not be usable and it will not be used again, especially those nearby the village. So that has to be, completely filled so that there will be no incident happen. Otherwise, especially near the village, anything could happen. So, but by filling that, at least we can save lots of incident to happen. And when it comes to, what's the reason that people are not filling it up by themselves, or why they are not take action against till date for filling up of this mine. We still have a hope that with this new memorandum to be sent to the Chief Minister with this new proposal, so maybe those old mine can be reused again. So if that can be done, nothing like it. Why spend money for the same thing again and again? But provided we take preventive measures and then as per directed by the government, we would like to go ahead with that. Because in this new proposal, they have a different way of mining, not exactly how we have been done previously, not exactly with this open cast, but a different way of mining. It might be similar, but not exactly. Ka Garo Hills Autonomous District Council Henen kasi kalakhang kerdeb ya bonteli ki dukan ki badon hatura ki bomdon ya ki trading license. Usembut Chief Executive Member Stevie Marak ulayalam ya gijing let jureb ha kaba ki dukan ki bakentop ya ka restaurant ki dukan sha bad kashnat jongka ICICI Bank kila sha khang kerdem ki he jongka GHADC kila ong bagi try dukan ki badai ki try jela bad ki banabar jelaru ki dei bandon ya ka trading license bad seru ya ka provisional tax kumbala batha hashwa ya kani ke jingnet talasi an sapenlong ru shaki weipat ki benta ki bahab hapo ke jingkmi jongka GHADC katkum ka kendon hapo ka kernet ka bahanriu ki barjela ki dei bandon ya ka trading license for non tribals knang bakenla banseng ye ki kam ha uput jongka council kaseng kami jongka Jaintia Students Union bat ka Jaintia National Council henen kasngi kila penbena ban ai jingkershan ha gejing shatngan balalam da uba Marshall Biam u president jongka JCOMSWA bandawa ban plebyang ya ka kamti Doyong ha Jaintia Hills ha kani ka jingalang ki kenhun kila kentu ya ka sarkar ban khot ya uba Biam na ka benta ka jingakren da ka bakenno ba ka penpreng ya ka kubor hamsaya halor kamati Doyong kilapen kan mauru ya ke jingkular jong Menteri rangba gajela u konrad ke sangma hausnam arajar khat khandai banyale ban pentri kambiang ya ke kamti Doyong lada ka parti kawan ha kabor i kinang ilam yang ka arsen hi ne hawani hini de perchangi u yeklam nangkong hi i wani wanu emensen ka war i de kelami ne ba ka chak ke khia
Ni bahakam kinong yelam lenekam kisen bahalang ki action am cibon kilat kiluti ki I wo yaki I wopun bori ya ka sarkar wa kamnu wopun krakam go ya ki an ki kanun ki waman ki wayahap wa ka imlang ka salang ki wayahap wa wodo warangli. Kandai ho percang ye kelam bo ni orang ba snau thoi wa ka sur ko yang ohi hachwa wo chimu ya gani ka rai da perkat sanigi we wa da chimrang ba ya gani ka rai wa ki da rai o da rai ba jo u chatngan kat wa ka sarkar hi wa wampu khud ye kelam kin among kwa gi khud ye kelam handai kwa gi wa ka sarkar hi wa u paj go ya kita kimat ki jing dawa ki yong ki hos khet khajak ha wa khru ni cha ka jing cha khang yong muyong ha po kani ka state ka yong I woro ka wi yu ang wanadu arhajar khat kende yong muyong dawai leng ba ka order yong ka Supreme Court. Reke yi ka wapan snausi yi kam kinong chong chunong yong ka jaintia bat yong ka Meghalaya hi woro ka wi woto dawai ya umuyong leng ba ka te ka open cast mining leng ba ka te ka MMDR Act. Kani ka open cast mining hi memman go Uba Marshal SBBM ubalong u President jangka Jaintia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association. Ulapan pana ba kecing syak tangan baklembu por gejong u halor kecing khang banti doyong ha East Jaintia Hills kalatam ya ka arspa kenta. Wad hapdeng kecing telot ka bormet uba BM ulaong ba unyeng scam. Ha kanong rim jong u bad ula ainam ya ublay ya kecing yo bor jong u. Ula pentip ba hagajing yalang pat ba bala penlong menta kasni lawan ban ai ban yashim menta da ki Manchester bat ki he pulit ha ka ba ula kentu ki bor badekmi ban ra ya kani kamat sya menteri rang ba gajala bat ban ai jingbet ban teng ya ka kamti doyong da ka ba maham ba kila ban penjur ya kejing ki uba biam ula ong ba kejing dawa jeng u kadai tang ban yo ya ka hok banti doyong Gigay na marga kajinguan jung tu hipat ba ni ngire gi lo level mo ngire berit ke beria ambe gi jinguan gi berit beria sudah amdon kita ki he gi han banwan tangi biru namar ki sautu kani he ka thong balong jungi beduk bujuki orang li bangin ye khun hi kani kat bangila andre ga sautu ublay num penduk yangi ya ka thong jungi unsa penjok de dok jungi buru bedu yuan hi gi magistrate baki kulit kiwan hi dalam magistrate ki kon yang aba kumno ban tholat nang la kredisya ki ba ong ye ka sarkar kabelam kepada honorable Kanrat Sengma tinchim kia ban pui duyong ni ko atang kata he ban pui duyong ngim diman ki gay namar kani kani ka hok kejungi ni ko atang ka hok lejong bat ngidiman ro ya honorable chief minister wa ude ban penduk iki high level namar kadang dan ki high level ngi beri beduk beri beria ngimio bentri ngimio lat namar la blok kini baru hakilti temat kani ke message ko ba clear ngina yo ba lada kim khangi ke high level kan sapoi ka por bangin yemi dan ngin yaki tenge dalam tak ri berkejaj beri penyeda duk usuk ujuki orang li ka President jangka Meghalaya Indigenous Women's Council kakong by Grace Dekar kalapen pau ya gejing ai jingkershan ka baklain na kabenta gejing shat ngan ka baklembo por kabalalam da u President ka JCUM SWA uba Marshal SBBM kabadawa ban plebiang ya ka kamti doyong ha East Jaintia Hills kakong Dekar kala banjur ba daki hajar teli kilong yeng ha ka district ki imja na ka kamti doyong bad kilamat i gejing e bat jingduk lapalat khat ars nem menta na kadaw ka jingkhang banti doyong kala kenno ru ya gejing e ben ke sarkar ye kinong shong jangka East Jaintia Hills bat kentu banle AA mardor banwan ra biang ya kalat kamai jakpo jangki kakong Dekar kalama hampir syaru ya kerukomti doyong open cast da kabaong bakani kan bu jingma ya kemariang bat kan penlong ya kecaka kabam la syu ban pendankam na kabenta ki kamrep kamriang hadin habun Kai kapa ngisyam jing e hakani kapor hangni hapo Jaintia Hills ba na pedeng kinong chong hi paro ngila boy sya kajing kerdo pat kajing e bakimat man la kasngi ba ngila jan yap tangan mo haba u daw yong la khang menta hado khat sau snem kan thi handai ka sarkar kam shim la shim kai ka senjam
kai ipun ban kumba ka ne ka me sarkar kam sunyo yangi kinong chong dong ka East Yantia Hills. Hapo East Yantia Hills hi bakinle ya ka open cast mining kam ya hap show. Ladangile ya ka open cast mining ngin penjulor lut ya ki kendau ka siap. But kidaw yung ru kim don hi show hado kata penong ba kan don ka jing mantoy lani kan pensay so ya ka jay panrew hang ne po izentia de benle hiya ka open cast mining kam de ka ba biang bat kim ka sarkar ka de ben piang heru ben ngap ya ka jing kerpat jongi ba ya ka open cast mining hi ngi persyajur ya ka namar ba ni ha perkat ya ka pateng. Kertong jangka Voice of the People Party ubanya kun hak election shiteng samoy shakaying dorbar Lok Sabha na Shillong Dr. Batskam Mirbo ulalet sha mauthat rashan henen kasngi ban panjing kershan nakipat ba ya kani kejingalang kabala penlong ha yo kenshi mauria la penlong da ka VPP mauthat rashan unit bat lawan ban shibenta de kinong yalam jangka party ki MDC bat kinong shongshnong haba ajing kren hakani kejingalang Dr. Mirbo ulaong baka VPP kam jukan tho shimet yanu Henry ka wo nia tang ya kurukom trei kam ka sarkar ula banjur baka parti kan yai biteng bantrei na kabenta ki pajba bat om tang ha kapor election ula penremru ya kurukom pendon kam ya kabor pisa ban kro ya kinong tabwood da ka ba ong ba kinong yalam ki bahok kim juthit ya ki wood da ka pisa Ubaim hamadan adang nimi kumni hayo wahat ya kaban pensya siya upay ba yanong ipi ka Voice of the People Party kam deisyo ka Voice of the People Party ila day ban ay kerteng da ka jaitu party hingam day ka party ka jaitu hingam day ka party ka baturay sitom kumalaong i Dr. AP Sani Ningi wan siya upay ba om tang haka por election ang siya pi upay ba ya ban pan ya ka bor na pi ya ka bangin don na ka sarkar nang bangin yo ban penkalahi da ka Voice of the People Party kiplian yang pai bahaya kata uno ubreu ubadan keting perkat ke babahan ka benta ka imla ka salang anong iti unnam kubur ya ka ban lethit ya ka bu now pai ba ha ka for election da ka basiu sanspa siejar khat sanspa arajar ha ka for election katang anong iti Haki beri ke batip beri utip balai, haki beri ke basungtu ia ke badai bat ke balai. Ganong ipi ialah sungtu ulpan. Ya kapan pindon kam dah kepisah ke pon election. Kan namun ra ia ke sencar ke kadar ke bawah. Ka Nongpo Region Auto Owners and Drivers Association kalalet ban a ya kedor khas Sheki Board Penyat District Keriboy ban penpau ya arteli kiman kata kejing kiudor jong ke umpnyang bat kejing ajing bid ya ki auto rickshaw ki ban na Asam banwan kamai syakajela hapo kejing yalam jong President uba Banasar Lingdo Vice President uba Tony Shilla bat Secretary uba Felix Nongsin kani keken hun kala banjur ba kejing kiudor ba kha jong ka umpnyang petrol bat diesel kala bu jing ikinong nya kali uba Shilla ula ongru ba kejing per jong kador umpnyang hakeleng ki petrol pump kala penkulmar ye ginong tre ha kejubab jong Deputy Commissioner ula kular ba unsak mi bnia halor kini gijing bat kitanat ki badai pen kalong banbu ya kajing kerpat ha kabidai bat kajing kiudor palat ka umpnyang bat oktang ba 8 kiu ya kador jong ka umpnyang kum ka petrol ka diesel Andre kadandru kajing ya le butu ladang bakla ha naki petrol pump kane kalong ba ki driver jongi ki lawan complaint jongi ba kato kane ki don ki pom ki ba kawai kador bat kawai pat ka pom kadang kajing fer kawai ka petrol pump bat kawai pat ka petrol pump ki don la ka jong kador Andre ha kajing sisa kadai bandon ba ya kaju ka price lane ya kaju kador ha bar jong kawai ka district Andre katkum ka katkum kajing lap ka jongi katkum kajing yo ka complain ka jongi ni lap ni snow ba kidan kibakum kita kiba GL tu ya kador umpnyang bangindap dari sokhya ba nalor ba ka umpnyang jong ka petrol ba ka diesel ka kiudor ka bala ta bah ya ka kamai kaji jongi kum ki nongnya atau plus nangta kawan so kajing ya le butu kini ki try petrol pump ha ka ba kiudor na ka we ka petrol pump coba por kana kala ta
te hakabede bakan ga isu nagaliang jong ODC ula ai ngi ka asuran ba kin sa pha yakibreu bakin lek ban inspection sakine ki pom bat ula kredro tak basai ba kador joko penyang la lapan keu maknaru andai kade ban long baik kaju ka dor habaro ki pom का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कला आइजिंग मंतोय शाबोन तली किलोंग यिंग की बदुक हनोंग स्टन ब्लॉक दाकिजिंग यो थाव या की यिंग शोंगने कटकुम का काइफत बलायो लुम कपेन ई बहा पेदेंग उसनेम 8000 फ्रा बट 8000 खान रियो कुंबा 6000 न्यूज पा खत आर्तली किलोंग यिंग किलायो जिंग मंतोय हपो का इंदिरा आवास योजना हेनरे नदु बलापेन थमाई बियांग हाउसनेम 8000 खान रियो कुंबा 100,000 न्यो फुलाई तली किलोंग यिंग किलायो जिंग राब हपो का PMAYG कबलादन हदु 1000 फ्रास पा तली किलोंग यिंग की बलायो जिंग मंतोय हाकिनी की खान रियो स्नेम बलादेम kinong yo jing mentoy kilaya thu ba kilayo ika hok pura klem da don ganu ke jing le thok ka ba pen i ya ke jing tri kam ka ba khuj hakeleng ki benta jong ka nong ston motion road bat ram rai blong dangshen kilong yeng ki badon hok kilayo pediang r point san lak tingka balabaha ha ka kerteng jong ka long kmi kum ka khli jong ka long yeng ringkat kinong penyat snong ki ba pentikna ya ke jingkit khli Menswaji en ka chungdi lamane yang bentau ka ai rap ne sarkar di silacok ne yang mentoy nam ta te chung wat lai cepat la re bon pendap wa kadati la cok sedang le sadap diskusi no ka de ka mentoy ne ci menduk ya kepisa barra bu cok bundro kenma barat longkan de sanne sausen hadu dakut ye na kalian jumi ni dap ke sungu ye ke sarkar ke bala yo kalau ai gini jingerap cumi bani la yo iga ban pendap gini gini bat sakawai tu tolong ba hagabe dei bat ka ru ha bani don gini ka top ni jan ba ai daga sokar hi ba ni la yo gini jing mentoi ni la yo ni la bam ni la di na lihan hagabe dei gini ka tinam ta ka gasru na kalian jumi ni dap daga disko keman ba ngala klet daga snam tu snam kan ngala klet rei hagabe dei ka gaste nagaliang jumi ka sarkar nagaliang juga tinyalam ju prime minister Narendra Modi ulai free gini ka gas nagaliang jumi ni la yo gini gas parhadu mentaru ni la thang gini gas but kading ni la yo ban slulang bat gas penting haga bedai men nekong ka bangisna no dusno aja katra ka bangisna ngile da kading ikle lang bat kasmen kan te hadin pat bagawan ketika skim PMAY bangi apply tinggal upgrade mang la kala be haga simen te kabede bat kapisa ngim padon jing sat hoge ai yo bai kum tu kumba ka sarkar la bu le si nambah kelas au installment mang yo te baro sa installment kilaj bai kum tu kumba kilawan mi kilawan ong kenjok ketin yang mo ba ngi bai bide ban yo ya kan pisa kum ta te kum ta ngi yo hadu ka bakut hadu bagi la yo ka completion kaba kiwat pek maki te kumne kumba kalong ta kajing mentang ne phai shiki khubor na than chatai la mingni Menteri Rangba ka Assam Dr. Himanta Biswa Sarma hinden kasi ulaya shibentalang hagajialang kabalalong hakuwahati ringkat bat ka team Europe ka kenhun European Union palalam khmat da unong keten sim jongka EU she India u Erwe Delfan kani kajinga merching mot ka phai khmat halor ban pen klan ya kajinga dei jongka India bat ka European Union da ka ba banchur halor kajinga dei hapdeng ka yo ka kod ka roi ka par ka bayane bat kajinga trailang hakathan kani kajinga lang ka pen pau ya kajing kiu jongka Assam ban pen klan ya kajinga dei ha ka perthai bat kilat bei tingka Kamanas National Park ha Assam kala sakhi ya kasin jam barat ba halor ban ai jinga da kajing pelat ya khat santali kisnyang klau balatip kum ki Pikmi Hawk Shagajaka kabadon ha kuribil hapo ka Pikmi Hawk Conservation Program kani kasin jam katmu ban kentiu ya kajing bun biang jong kini kisnyang klau ki balajan du chan kinong khmi nang pet ikimrat klau ki kermen bakani kajing pelat yaki kan pen klan ya kajing don jing ki cha jing thung bat kimrat klau paper hakate kapak bat kan no senyang ru syakamariang saudong saukun
mentang nya pai shiki kubor na kari. Kazojila Tunnel Project mentagasni kelapoi Sya Umau Mer Bekong Santam kabala pen urlong ya gejing angnut kabala Slam Habdeng ke Kashmir bad kaladang. Menteri Ketenat Road Transport and Highway Nitin Gadkari ulapli ya kecakarung cong ke tunnel ha minimark ladak da ka baong ba kani kanlong ke jing sa kan mau na kebenta ka let kawan ka pasuk ke jing kentiu ya ka kam jengok kai perthai bad kayo ka kot cengki pat ba. Hakani gasni layadon langru Lieutenant Governor Manoj Sinha ringkat bad Menteri Rangba Omar Abdullah. Ya kabalate haga jingcerong kabalong khatway hajar sanspa nyobo prapun. Ka Sujila Tunnel kanlong ka way na ka tunnel ka bajrong tam ha ka Doba Asia. Kajialang BRICS Agriculture Conference kalasdang mentakasni ha Indore, Madhya Pradesh, da gajinga shim bentalang jengkinong mikmat nagari Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, UAE, bat kiwe di kiri. Ki Menteri Cong Ketenat Karep Karyang ki he officer bat ki expert na ki arpway teli kiri, kilawan banyadon lang ha gani gajingalang. Hagani kasni laya peliu jingmut halor gajing shngan kamarbam gajing penpena ya karep karyang karukom rep kabashngan gajing khayi ya ki marrep bat gajing penkobor ya ki nongrep haka khat artarik mentau benai kan sadon gajing emerging mut bekerpang hapdeng ki Menteri Cong Ketenat Karep Karyang halor gajing shngan jong ki marbam bat kum juru na kabenta ki longkemi bat ki samla Katba kajingalang jengki Menteri Kari BRICS kan long ha ka khatlai tarik mentau benai banyak kren halor ban pen klan shu ya gijinga trailang kabayai ne halor Karep Karyang. Mentang nya phai shiki khubor na ka perthai. Haba ajingkren hagajinga tai jong ka UN Security Council halor ka Afghanistan permanent representative jong ka India sha UN Parva Thaneni Harish ulapan pau halor gajinga dei pateng habdeng ki ari bat banjur ya gajing kershan jong ka New Delhi na kabenta ka shongsuk shongsan gajinga ne bat karoi kapar. Harish ula kedauru halor ki kamle isin ejong ke India bat ki senjam ban pen klan ya gijinga dei haman ki liang haki lai pusau teli ki caka jong ka Afghanistan da gijinga trailang haki sans pa teli ki project karoi kapar kaba phaikmat khamtam haka koit ka khia bat ki jingtei haki caka pat ba kajinga trailang jong ke India rengkat bat ki UN agency bat ka Afghanistan Red Cross Society kala pen I ya gajing kular jongka banyak ren halor ki jingdon kam jong ki longkemi ki khanna bat ki shnong ki babu jingma ha Afghanistan. India's capacity building and humanitarian assistance initiatives for the Afghan people can be seen in all 34 provinces and in more than 500 development partnership projects. We are focusing on healthcare, public infrastructure, and capacity building. We are intensifying our cooperation with UN agencies, as well as others such as Afghanistan Red Cross Society, in priority areas of the Afghan people. The visits to India of Afghan ministers last year have ensured necessary planning and coordination so that our support reaches the intended beneficiaries. Generations of Afghans, having suffered years of active hostility, are now suffering neglect of the international community. In April 2026, India delivered 3 tons of specialized flood relief supplies to support communities affected by recent floods. The consignment included kitchen sets, dignity and hygiene kits, plastic sheets, tarpaulin, sleeping bags, and more. Kari Iran bat Israel kila pensange shwa ya gejinga kan at hadian gejinga ther namding kabala ne bunsni kabalong kadak chong gejinga sange ya set bat kabala penduna ya gejing tiang bakala banangpur sa shakiwei pat kibenta baro ari kila penbena ya gejing sange ya set haka pratorik mentau benai hadian gejing tuklar chong president ke US Donald Trump ubala kentu ban sange no mador ya gejinga kan at kani gejinga menjur kalawan hadian ba gejinga kan at kalawan ra ya gejing ma bakan poi syakathma kabane watla gejinga
sange yasiat kanwan ra i gejing esuk ka basipor Henry ki start wat bania ki maham ba gejing long jingman kadang sa kumju hakaba baro ari kila maham ban beteng biang lada kisha penbor mentangin ya phai shiki khubor ya le kai Haka football ka Spain kala penrem ya ka Peru da lai la ka wei hagijing le kai pen kre khaddu hashwa jong ka FIFA World Cup arajar apun rio ha Puebla Mexico katba ka France kala penrem ya ka Northern Ireland da lai la ka wei bad ka Netherlands kala penrem ya ka Uzbekistan da ar la ka wei ya ka FIFA World Cup an pen sedang nadu ka khatwei terik ujeliu hakaba ya gejing le kai sedang an pen yakun hapdeng ka Mexico bat ka South Africa ha Mexico City timen tapat ngenya pej ikicing long cingman ka sun beneng hakeleng ki benta chong ka jela Hatura kajing kriat kalong 40 degree Celsius bat kajing shit kalong laipo degree Celsius kajing sngam ka hau kalong nyopolai na kashispa kajing hap slap kalong sun millimeter haba pai pat shanong ba shilong kajing kriat kalong khapra degree Celsius bat kajing shit kalong 40 degree Celsius kajing sngam ka hau kalong nyopusau na kashispa kajing hap slap kalong 1 millimeter kat ba hajuai kajing kriat kalong khat khandai degree Celsius bat kajing shit kalong 40 degree Celsius kajing sngam ka hau kalong nyopupra na kashispa kajing hap slap kalong 1 millimeter kasun beneng kandum lo bat kala ru bandon kajing hap slap ha ki babun ki caka hatura shilong bat juai shwaban poisha ka bakut chong ka thup khubor yen ya pet biang sa shisien ya ki mat bakongsan Penlad Menteri Rangba Gejala Ukonrat Ki Sangma Yaki Electric Bus Hapok ka PME Bus Sewa Scheme. Penskem Unongalam ke United Democratic Party Ubak Kermenshela Ya Gejinga Peli ke MDA Hashwa ke Election Rajya Sabha. Angkerdap ka Karo Hills Autonomous District Council ya kidukan hatura ki batrekam claim ki trading license. Koi ka Jila Tunnel Project sya umau mer bekongsan ka surak ka ban penyajan ya ke Kashmir bat Ladakh. Bad job ka Spain, France bat Netherlands ya ki jingelek kai pen kre bakhadu hashwa jang ka lempung FIFA World Cup arajar apun rio. Ti paralok ka tungila poisha ka bakut jang ka thup khubor jingi menta ke janmit hadu bangin daya syambiang bat pila syai ka singi khublei pi baro.